Uključenost roditelja u različite aspekte školskog života predstavlja važnu komponentu vaspitnog obrazovnog procesa i u značajnoj mjeri doprinosi kvalitet obrazovanja. Budući da je dobrobit djeteta centralni interes kako porodice, tako i škole, prvenstveno porodice i škole, predstavlja važan poduslov za adekvatno školovanje i podsticanje razvoja djeteta. Odlična saradnja roditelja učenika 5. razreda centralne škole i učiteljice Zdravke Gavranić ogledala su mnogim zajedničkim aktivnostima koji su uveliko doprinijele unapređenju uslova školovanja u odjeljenju 5.1 centralne škole. Poslednja od ovih aktivnosti je čas vaspitnog rada u odjeljinskoj zajednici koju je učiteljica Zdravka pripremila i realizovala uz pomoć roditelja njenih učenika Lidije Šljivić i Radojice Maksimovića. Nastavni sadržaji koji su obrađeni na ovom času su karakteristike razvoja i nagovještaj puberteta, osobine puberteta i odnosi između dječaka i djevojčica, kao i prve simpatije. Gospođa Šljivić i gospodin Maksimović, oboje medicinski radnici, su učenicima na interesantan način putem prezentacije prikazali osnovne informacije o pubertetu. Pošto su učenici 5. razreda na početku ovog turbulentnog perioda, njihovim životima ovakav način realizacije časa će zasigurno na najlakši način učenicima približiti termin pubertet i šta zapravo znači biti u pubertetu. Koristimo priliku da se zahvalimo gospođi Šljivić i gospodinu Maksimoviću na uspješnoj realizaciji ovog časa, ali i na odličnoj saradnji koju imaju prije svega sa svojom učiteljicom, a potom i sa školom. Kao što smo već prethodno naglasili, ključ uspješnog vaspitanja i obrazovanja djece je dobra saradnja roditelja i škole u svim aspektima školskog života, što je na današnjem času učiteljice Zdravke Gavranić u potpunosti pretvoreno u djelo. Za Školsku TV govore roditelji učenika koji su učestvovali u realizaciji ovog časa, učiteljica i učenici 5. razreda centralne škole. Ja sam Lidija Šljivić, medicinska sestra. Ovdje sam došla po pozivu naših učenika da pričamo o jednoj temi pubertet. To je jedan buran period u njihovom životu. Ovaj period treba zajedno da prevaziđemo sa svojom djecom. To je period kada oni imaju promjene raspoloženja. Trebamo aktivno da učestvujemo, da s njima razgovaramo. Mi kao roditelji treba da im budemo podrška. Ukoliko ne možemo i vidimo da ne možemo sami to da savladamo, potrebno je da potražimo stručnu pomoć, odnosno pomoć psihologa, sa kojima se u 90% slučajeva ovo stanje uspješno rešava. Na poziv učitelja 5. razreda osnovne škole ja i moje kolega Lidija Šljivić smo odradili prezentaciju koja se nadam edukativnog karaktera jer su upravo djeca ovog uzrasta u fazi ulaska u pubertet. Nadamo se da smo prenijeli neko znanje i iskustva koje će njima dobro doći i koje će pomoći djeci i roditeljima da prevaziđu ovaj period koji je veoma težak u njihovom razvoju. Ja sam Zdravka Gavranić, učiteljica sam ovog 5. razreda i danas smo imali temu pubertet, odjeljenska zajednica, tako da sam u goste i kao saradnike pozvala roditelje naših učenika koji rade u medicini. To je gospođa Lidija Šljivić i gospodin Radojica Maksimović. Ovaj čas je bio ovako interesantan i ljepši za djecu. Malo smo izašli iz onog uobičajenog svakodnevnog, tako da je djeci zaista interesantno i oni mnogo nekad više tu nauče, bude im tu zanimljivo i tako njima se roditeljima zahvaljujem jer prije nekoliko godina ja sam i radila inovaciju baš na tu temu, odnosno roditelj kao saradnik u nastavnom procesu. Ja sam Nađa Tunjanac, učenica sam 5. razreda. Danas su nam roditelji održali čas o pubertetu. Dosta sam toga naučila i željela bih da se ovako još nešto par puta ponovi. Ja sam Manja Janjić, učenica sam 5. razreda. Današnja tema je bila pubertet i tu smo učili kad nastaje pubertet kod djevojčica, kod dječaka, kakve se pojave dešavaju u pubertetu, osjećanja, postoji i rani i kasni.
Ja sam Jovana Grujić, učenica sam 5. razreda. Danas smo imali prezentaciju na temu pubertet. Naučili smo nešto kada se dobija pubertet, promjenu raspoloženja, manju komunikaciju sa odraslima, zatvaranju u svoje sobe itd.